Nikum kumsang ni som ni palit chunga USB ka state chang ami anti hlumde part 1 le 2 garanti chuak to a tuna hian part top na ber kan ngai thato do na nikum khan US khwan mi som ni panga ati hluma adang zong kan soi to apart danga tunruma hian mi pariat anti hlumde kan en haule don part danga mi ang thau khan tu tenge anti hlum thi tura anti chan an poi khoi na chu Engnge an thi do na Engnge an eiduh hnuhnung ber an thi do na tak chuan atop nan Engnge an soi ti te kan clear haule ang Alabama State atangin Alan Eugene Miller Alan hi kumsang khatakwa somkwa pakwa August thla a papathuma tha awanga thiturati aloni a Alan hi Ferguson Enterprise sa athoka delivery truck driver ani August ninga kumsang khatakwa somkwa pakwa khan Alan hian .40 caliber Glock pistol kengin anatho pui kumsom thum pahni mi Lee Holdbrook le kumsom ni pariat mi Christopher Yancy te akapa hemin hu hian mil nga la tlan le in anatho na trina a supervisor ni thin kumsom thum pakomi Terry Jarvis akap le bok Terry Jarvis hi voi ruklai kapin ama atho pui akate Yancy zo kha voi thuma kapa Juras zo kha voi nga akapani a supervisor thin aka nu hian akarin atlana hemini vek hian police ten lohmu in Alabama highway ya anlo ti dingani achak leya ama hi han en mai po hian officer pali le handcuff set li ngot manga manthei shamani trial testimony ya alandan chuan he twala tha chan bera lang chu na tho puite ho ne na buai na ani ber alan hian a tho puite ho hi ama chungchang thudik lo the dara apu a ge yani ti inan lo soi ani ome alung oi lo le ani a defense day na psychiatrist an hire chuan Ellen hi mental health aril rula ma shi sel lo hle ni inan soibok ama hi chuan in thir mela puei lawa kati ani lawa ti tluan thak zui thi turati ani a atanga September ni somni pani kumchang ni somni pani ya lethal injection mangati hlum tu mani a mase staff te chuan IV line turan mumai theilo zan la ya pel ta sia in ti hluman tum na chu cancel ani a thale November thla a anti hlum le dona chuan lethal injection mangto lovin nitrogen gas an manto tur thuan puang ti chuan akum ni na heta tanga kum ni na September ni somni paru kumsang ni somni palia Ellen chu Holman Correctional Facility at Moore, Alabama a hydrogen hypoxia mangati hlum anita a athi ma a eiduh hnuhnung beratan hamburger steak baked potato le french fries te athanga a eyani US in nitrogen gas manga anti hlum pani na tur ani a athutna a phuarani ta athusoi hnuhnung ber chu heta om tur hian engma ka ti swallo de draw om tur po in engma ka tilo ti ani full face my core wa sakani a he nitrogen lu na turani nitrogen gas manga anti hlum masak ber Kenneth Eugene Smith po partanga karon soito kha Alan po hi thi na tur muna chona thuto a khu chu aluta oxygen a hip chu nitrogen na thakani minute ni vel chu aboi leya anu minute nga minute rukovel chu bawrak la chamtur thokok kok anga omin ataksa ache ina khur boka ache atopta daruk le minute somthum pariata athi thu puanani Alabama Corrections Commissioner John Ham chuan Kenneth Eugene Smith ang thau khan taksa che khachu a om turani taksa in oxygen a mu tak lo miawa wangin a chet dan kha ani dan tur rengani plan ang thlapin thilakal atluange atini Texas State atangin Garcia Glenn White Garcia hian Houston, Texas a kumsang khajakwa somriat pakwa khan nu pakhat kumsum thum pariat mi Bonita Edwards le afa phirte Annette le Burnett kumsom paruk mi te atha wanga thiturati ani a Garcia hi roi thei thil khoi ve na sa ni a phirte nu Bonita nen hian in ngai zong thin ani a November ni somthuma Bonita hi awatlo a drugs vati atuma ina thena Bonita hi mutpui atuma alodu silo Garcia Glenn White hian chemte ina beita voitam takavita avit lum der
afanu ten Engnge thleng tia an ron ngai ven chuan a vele ngal bedroom a hankal chila enit zok pong swalin ashoka azai hlum le a atopa bernet a beile a bathroom a chemte mangbokin ati hlum le ani Garcia Glen White hian tuna amiti hlum te pathum baka hian midang pahni alo ti hlum to nia rin bokani a hei chu soi zau vak lawila nu pakhat le dur ngak tu pakhat te ni a tuna mi pathum te atha ma a atha le atha nuwa atha pakhat te anni body tight nu fa hawa tha hian man lokani lova atwal tha avang hian kumchang kha chakwa somkwa paruka mana thiam lo chantirania kumruk vel chu lo zalen manani dedruwa kumsum hi pariat atan chuan kumsum ruk pakhata lo ni to a Texas chuan ati hlum don ta October ni khat kumchang ni som hi palia ata na tagin an shwai chhuaka athi na tur khuma mu in an phuarta Texas ani wagin last meal an nei lova mu an phuar lai chuan thu soi hnuhnung aneya thu soi du hnuhnung in nei man ti chuan o mem ama sabera chuan kati swal zong zong awang khan ngai dam dil kadu Bonita Edwards te chung kwa te chunga le nat na ka thlen zong zonga khana poi kati ka in chira poi kati mi kati nat le nat na ka thlen zong zong te muan na thamuan na in nei kadu tak zeta ka thiam lo fekani ka in chira nangni chu in thinlung adam ka beise ka chung kwa le thian te chunga lom thu ka soidu boka helai administration le ka u naw te helai muna tang zong zong le guard te tan ka tong chaya mangai na in lo enjoy kang ton ze ro u field minister le life coach te chunga kalom ema he khovela hian thlamuan na in nei ka du sak tak zet cheu chuan mi ka ti na zong zong te chunga ngai dam ka dil le mul chewa in thin lunga ha dam ka be se zai ka du ati a I trust in God tia sa a anua soile a ka soile du nat na ka thlen zong zong awang khan min ngai dam sham ro u ka chung te thian te leina te in lu da sang ula chak takin om ro u ka unaw pa ka unaw nu hetatang zong zong te malam panin in mangai ton zero u administration le guard te ka soile du mishing angamin enchina wagin kalome chu zong chu ni warden ati a damdoi athi na tur chu chiulu anita na aron thok tran chu zoi muangin voi enge moza ta thochuaka ri a omlem lo anua chuan ri ron omin na ri ang mai hian ron oma ir ang dawina ron om le a nar anga om le in ama aina zoi ta dewa chil lem khul anga omin engki matop ta ache to lo chiwani atanga minute som pasaria athi thu puanani Alabama State atangin Derek Ryan Dearman kumchang ni som parukhan Derek himi panga raipur pakhat tel ngala atha awanga thitura ti ni a Derek hi August ni som ni kumchang ni som parukhan abial nu hlui Lanita Lester te in Chidronil khwa Alabama a jinglam ma takdarli bor vela aludru a lawlamu mek abial nu hlui chung te mi panga athat ringot nu patuak ni le naw pai mek pakhat te chu athat ta vek mai ni chu mi tha nan hian silai le shei amanga anwai hian ka a shei manga hliam vek an ni abial nu Lester u naw pa fanu naw sen te ero chu ashwai bawa apa in Leakesville Mississippi a mel som thum vela la ada a anuwa achwa le mai abial nu hlui hi anno te shwai hian sitroni la alet le a police pan ngal wata engke mashila police te chuan an in an han en chuan mi pangangot rong takatha arwang chuan wa mutani he thil thleng hi mobile county history mas killing rap thak ber ti hialani a Derek hi ama aron in pe a trial tira chuan Derek hian drugs ti su ti ina soya a harfim nuwa ati swala shia a ami man te po kha chwa tirani abial nu hlui laka nga idam madila athiam launa a in poma kha apoi khoi lai khan met ari mek thu asoibok August ni somthum pakhat kumsang ni som paruka thiam lo chantirani ta a ami tha te in po kar ni nuwa haral vekani a
ata na tanga kum ni na vel October kum sang ni som pariata thi tura ti ani a shemna ti nep turin appeal chu a beive thawa ma se kum sang ni som ni palia a appeal zong lip veka judge ne na lekha thonin ka thiam lawani kamit ha tele an chung te tan po rorel na dik an mu tur dik takan mu harlu tuk chuan a fair lawang ti in a appeal chu against selani October ni som pasari kumsang ni som ni palia tihhlum ani don ta eiduh hnuhnung beratan seafood lamathanga fried catfish fried shrimp pathum boiled shrimp pathum fried oyster pathum onion rings pathum le chak ai ten ni a Holman Prison Alabama a athi na tur khuma phuarani ta thusoi hnuhnunga neya kamitha chungte min ngai dam ro u atia athi na chu ama thi na ngor ni lo thusoin hi kata na ni lo inta na ni kati kha na sama ma ani atia anua achungte witness alo omte lam chu soi le in ka chungte zong in shevek to ka mangai cheu atia he thu soi che hi apa aron au chuaka Derek nilo Derek lakal su aron ti reilo te a chiu tran ani a thoklam har sang chon omve de uma se hadam te in Derek chu akal ta ni reilo te a thi thu puan ani South Carolina State Attorney Richard Bernard Moore kumsang khachakwa somkwa pakwa September ni som parukhan Richard hian Spartanburg ador pakhat Nikki store chu rokatuma cocaine addict ani awangin a cocaine leina tur mamo ani a dora chuan dora thok James Mahoney lo omin silai lo nei si an in chu buaya silai chu Richard zok hian a changta dora hian lo om pakhat lo om buka ani hi Terry header ni in Richard hian dora thok James sakut pani chu akut le lamamanin le lamin silai kenga dora lo om ve Terry headen chu atina chemi alo turina tia akapta masi akap fulawa Terry headen chu chuata tlu topin athider ngal James Mahoney dora thok chuan silai danga pai chu aron phorleta Richard nen chuan an in kap ta a silai pakhat ve ven ken awang chuan Richard chuan dora thok pa James chu a oma akapa James upon Richard hi kap fu ve thawin a ba na kap thunga hemi nu hian Richard a hi dora kalkwal le in a thisen te po fara dor chua sanin atrak mangin atlanta thider teri chu ron thawin bok khupa om dora thok James chu aron muwa thisen chuak po muwa police go fat mase James hian a hliam torlavin reilotea athitamai Richard a khan dora poisa dollar sang khat jali vela la a atlana mase mail chan ve vela tlan nuwa telephone pola suwa ama zong mek tu police deputy Bobby Rollinsin asuri chualo shia a car po a mufata avakal chu aban veilama silai ka na hliam nei Richard a chu wa muwa in peturati in a aw vaka Richard chu in peta damdoi in a hliam en kol ni in Spartanburg County Jail da ani apoi khoya wang hian thiam lo changin thi tura ti ani a kumsom ni chung de draw om nuwa Richard Bernard Moore chu tihhlum ani don ta Brown River Correctional Institution a chuan tihhlum ani dona a eitur hnuhnung beratan steak fried catfish shrimp scallop potatoes peas broccoli le sweet potato pie German chocolate cake le grape juice te andi athu soi hnuhnung ber chu pu James Mahoney chung te kha kati pal tak zet natna le she omna ka thlen zong chewa wang khan poi kati tak zet ani ka chung te ka fa te le ka tu te ka mangai chewa ka chuang chewa ka nu na hlim na thlen tu in ni awangin ka lawm ka chung te le ka thian te a thar le a hlui te po in mangai na le toy omna wangin ka lawme ti ani chunglam a ena chiu ani tran chuan ami ta chinga voi kwa tanga voi ruk vela thoko ko ka a che a re ta kumsum nga pokomi Richard Moore chu daruk le minute som ni palia a thi thu puan ani ta ni Alabama State Attorney Kerrydale Grayson hi kumsang khachakwa somkwa parukhan Vicky Dioplew kumsom thum pasari mi atha awanga thiamlo chantirani a kumsang khachakwa somkwa pali khan Kerrydale Grayson ali athian te pathum ahun laya rol tharla ni vek te hian an kar lo phar tu Vicky chu an phura reilo te a an be tamaya an that der ramngolama kalpuin an soisat ta faka khama ataksan paya atuka kalle in an wachan somle veka ataksa chu voiza somriat ve lion sat hialani chuta an zinga mi pakhat
an thian pakhat chuan Vicky an mi tha kut zung tang an tan a kol chu midang a thian alo entir le a heta tang vel hian rin hlelan ni aman an ni ta Kerry de la ber a hun lai kumsom pakomi hi turati ani a thian te dang kumsom pariat mi vek te chuan thi an pumpel hlau a chan chu khati lai khan US Supreme Court khan kumtling lo ti hluma khap lai ani a Kerry hian a thi ma a hnuhnung ber turatan soft tacos beef burritos tostada French fries guacamole le Mountain Dew Blast te a thlangani November ni somni pakhat kumsang ni somni palia William Holland Correctional Facility at tihhlum ani don thlengin alatlom melo ala chapau ar mai prison warden Terry Raybon an thu soi hnuhnung anei du le du lo an zota midang te chuan an poi khoya ngai da mandila an chung te thu te an cha lain Kerry de le ro hi chuan thu soi du anei le nei lo an zo chu you need to FUCK off ti zonga soya akut zung lai aron phorbok a microphone churang takati top sakani nitrogen hypoxia mangati hlumani a amax mycora nitrogen alu tan chuan akuta hum ro a thoko ka alu ti chefak waka a in phorna chu pot boka a ke te chu ronda kanga maseri lote a ni khwa a shetalo gas anti lo tanga minute rukovela ni khwa shelovo omin relote a thi thu puan anitani Nitrogen lu tira a omdan kha a chefak wak mai kha Alabama Department of Corrections te chuan atima ma atiluyani anti Missouri State atangin Christopher Leroy Collins Christopher hikum komi Rowan 40 Stella Missouri kidnap le atha avangin November ni thum kumsang ni pasari khan thi turati ania ama soidan chuan an ina amut lain Robert 40 hi ala a heti lai hian Christian zu le marijuana arui le a trailer a shwaya atha ma a pong swal thu soi apoi kho iwanga thi turati ania appeal thin ma se nol zelani December ni thum kumsang ni somni palia ti hlumani a eiduh hnuhnung ber last meal tan cheeseburger le bacon breaded mushroom stager tots le chef salad te anni ti hlumani mai na thuziak hnuhnung chiarani a engpo ni se engkim mai hi ka pome he kanun chunga kati na zong te chunga ngai dam kadila malamin pan ka be sei takzet atia ama shetu te thu acha le a ka tong china a in omania engtika mo van rama ka mu cheu ka be sei ti ani little injection to tan ani a minute ko nuwa athi thu puan ani Indiana State atangin Joseph Edward Corcoran Joseph E Corcoran hi una pa James Corcoran gumsom thum mi le athian te pathum enroll tlang hlom tak mai te atha awanga thi turati ani a hemi ma po hian kumsang kha chakwa somkwa pahni khan Joseph hi kumsom pasari mi le kani in anule pate thattu arin lelalo ni to a anule pate hi an ina ka hluman ni a Joseph hian anule pate hi an strict ma ati thin le a akar ata moti an lo shal wangte a music te pan hal wangte le in khom tur an ti thina wangte na lom lo thin le an thi hun hi Joseph school kal nu dar kar khata vela thlengani a thuleng waka oma athian te $2 zani le shotgun peka anule pate tha tira tum thu te athang na sahle a mase evidence thato kan mu theilo Joseph hi man ngut na tan fin fianan mulaunen honle thau turin anule pate case chu khar ri ania anma ni thattu dik tak chu hriat theiani talo hemi hnu kumsang kha jakwa sumkwa pasaria an unaw pathuma an omna ina July ni somni Paruk Khan Joseph hi a oma ama le unaw pa kumsum thumi James Corcoran te baka a unaw pa thian te pathuman oma an unaw zinga pakhat mi cha ero chu ina omlo laiani a ule athian te hi in hnuaya an ti tia anule pa te thina le Joseph in kung kai dan vel chungchang an soi chu in chunga om Joseph chuan alo hria a thin rim chu zuk chukin silai semi automatic rifle chuan a tinta a unaw pali a thian te pahni chu ka phlum ngal maya pakhat tlan chemana oma mase ina chua san ma ina ka phlum vele ani mi pali lai a ka phlum zo chu pona a chuaka thenom te hne na police call wat turina ti a
a unau nu ina omvelo po in thil thlenda na sia chu anu le pa po kha Joseph tha nge yani ang ti ina ngai tua pha hial thua sui Joseph hi thi tura ti ani a dead row kumsom ni chuanga omta December ni sompariat kumsang ni somni palia jingma taka tihhlum ani a alas milatan Ben and Jerry's ice cream athangani Indiana execution chamber a thi na tur khuma amu a thu soi hnuhnung anei du le du lawan zota Neilau izo vat zok ti ang ti zong asoi jiwani ta a jingdar som pani le minute somli palia athi thu puanani Oklahoma State changin Kevin Ray Underwood hi kumsang ni paruka kumsomi Jamie Rose Bolen atha avanga thitura tiani a April ni sompa ni kumsang ni parukhan kumsomi Jamie Bolin hi school function na changin aho a an ina hian apa umlo lai ani a anaban tlai hun ani a Kevin hian Jamie hi thlemin a ina sazu a en kol lai me chu en ve turin a soma Jamie chuan a zuita a idan thlen chuan TV NT ra chuti lai tak chuan cutting board thing manga siamin atnung lama tagina beita a atukhum le alu hnung lama chuan voi engemaw sa ta vo a rek le bok athi ma a asoi sak chung hi minute som panga tanga minute som ni ve lai ani thu a soya nun ron thak takani pong swala tu mama se theilo bata pa shwaya alu ta na tu ma a theilo le ataksa chu plastic sheet a tuamin container lian taka akhunga a closet athom na boma adale Jamie bicycle po chiatin a inchunga athuk rubok Police ten Jamie chu anzong hala police te chuan Kevin chu ami hnuhnung berni ti an ron shevat an vakoma thlapa angin omdu mialo warren po nei lawma sia in te chu dap an phalvela pangai takena langa a closet container lian takan hu ma chu an hmu nuwa po Engnge tian zo chuan comic book chia ada khom thua soya mase bicycle chia le sachum na le thil dangrin hel oman muhal zela chuta chia chuan Kevin chuan hongro min manru takhana ka thata ka chan som dai ni kha atia alung nur mel ema meidila ka kang ngei do na ni atile February ni somni pakwa kumsang ni pariata thiamlo chantir ni in April ni thum kumsang ni pariata thi turanem nge ni a kumsamni do na tan tua December ni som pakwa kumsang ni somni palizing lama tihhlum anita a eiduh hnuhnung berchu chicken fried steak mashed potatoes cheeseburgers french fries hot roll le antan na munami kola te ani thi na chu an chiulu ma in a soidu hnuhnunga nei le nei lawan zota ka birthday a takle Christmas mani ruk lek la omlaya minti hluman tum hi katan le ka chung te tan anun ron thak tak zetani ma se ka thil ti avang khan poi ka tilutuk laklet le theise ka tingot mai ti ani alung nur le a little injection chuan tanta a aruk te in a chapa ni in mita mutu te chuan an soya dar som le minute som palizing lama a thi thu puan ani